na mukiuma NHIF mwarogotaga cigana vis-a-vis iria magire gukorwo makirogota thaici? Niĩ ngĩtuĩka director wa finance NHIF twarogotaga 8 billion shillings. 8 billion shillings. Tugĩcitindĩka nginya igĩkinya 13 billion shillings. Ngĩtuĩka CEO twarumire kuma 13 billion shillings nginya 65 billion shillings. That is up to 2018, 2019. Yes. Our strategic plan for 2018 to 2022 projection yari by 2022 you should have been turning around 150 billion shillings. Koguo gugikinya riu 2025 na kiri kigina kiu kiagirwo gukorwo gitari na less than 200 billion shillings. To ni uguthima wigi wa andu uria ukigana andu ni mongererekete economy turauga ni rakura koguo kwina kambuni nyingi hingurite ni kandika andu mawira koguo economy nenehete gutiri hindi kigina kiu kiagirwo gukorwo gicokete thi. Ndigwiciria ni makinyetie hau. The last leader check last financial year there were about 70 billion shillings. 70 urauga 70 na nigetha haiganane ni bilioni magana mbere. Thaici twagirwo gukorwo twi 200 plus billion shillings niguo tuhote gukorwo tukiheana urigitani uria urabatarikana. Tuna deficit ya 130 billion. Yes. Na nikio rona mathina maya mothe nginya mukiragwo ndirariha tondu gukiriha na kina nduri na mbeca. Tatwire atiri shesheni hakuhe nawe.